Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kan long ka khubor ka bapen kemen biang ya ki shikme shikon ki balai kenduk biang markhmat hadin sansnem baka khon kalawan pai na ka jela Maharashtra. Kani kala jaya ka wei kalong yeng ha ka shnong trai ka badon ha Ribhoi district. Bat kat kum ka jingya thu jong ki bahayeng hasem kani ka samla ka badai ka khon baduk kala sya yalam shanong ba Pune Maharashtra nadu usnem arjar khan rio ha ka por bakadang don tang hagarta ka ba khan rio snem ha ka wei kalong kemi marjan shnong ka bala kularban penlai skol bat ban sumar ya ka sya ka tei ga jaka nrei klempoi perkhat kala kala penban da khongpong ha ka ba ka ne ka samla ka bala don menta arfu wei snem karta kam yo lat shu ban pentip shala yeng bat ban kren bat laki bahayeng hasem bat yala ki kme ki kba kajing bum yo alat shu jonggane ka samla ban kren bat laki bahayeng hasem kalapun subas senieu ya ki kme ki kba bat ya ki bahayeng hasem hakaba gila ujor da ka ejahar shagi pulit halor kani ka jingja jong ka khon jong ki nadu gitei gisnem nrei ki kme ki kpa ki shu sa ka umdum klem tip shu kumno ka jinglong jingman jong ka khon kaba khamsngo sangsot shu shu ka long bau khpa jong kani ka samla ula khlat no ha ka sautarik ubnai jemmang arjar arpho nrei kani ka samla kam shimla yo la banwan wat ha ka sngi bau khpa la jong ula khlat no Day haga arpu pratarik ubunai risau arajar arpu wei. Bagi pulit jong Ribhoi district hapok ka jingyalam jong sub inspector uba PK Lindo lembat uba Donbok Mayong uba day presiden jong ka HYC Umden Circle kila mi na ka jela ban lech chanong ba Pune ban lech shaw ya kane ka samla hapdeng gijing e ki babon ban lap ya ka jakasa jong kane ka samla dah ka jing rap jong ki pulit ka Maharashtra kila yo jing tip ya ka jaka baka syong ka sa hakawai ga yeng bat lech shimti no marmar ya ka kemi jong ka ni ka samla ka bala ap ha Bernihat police outpost tang shu yo i yala ka jong ka khun kamla klem da jaw umat ban yo i biang hadin sansnem nadu bakalami na layeng bat penpauru ka jing sngo kemen ka bakrau baka khon kalawan pai hapdeng ka met ka bakoj bakhia lengba ka jing tre shutam jong ki pulit mama de kane nak kemen lang mba ngat ai jing sung iblei kane si ba ilala ban mun pai nanti na pune ai ka jing ya jing ti jungi mot rakam slam ala shisnem ento Akban kong sedang banyak pun bagi trai ying ba yalam ika kong pan ying apa juga kong menyelam bagi school ne bahkan yalam perayaan kam sentul nrei hadin bagi post day syam bagi trai ying on sino ratapan apa itu ke ongba jumlah syu ban public school mata kalalong masjid yang nem ong ba ngi sapenlek andap sang snem jadi kata ngi klem itu ban ong bangin sino daga tulok ko sapenlek stek snem kan yarap ya preswa ni dan darat kut ke stek snem ngi pun biang badai ko sedang pun telepon syak right ini bahkan syok sak ne sinra terbang dan ong pat ba nimla bat beli school ngapa kapun kejingwit jingwa ngapa ikut isla pun ba kapan ya nimla ban le kita marupa pa juga ucapan kerja apa ki king lem ong ya pa juga tip ayu mah pale ba tip ba tip pernah tip ka kuat ayu selayu ta ka ba ide ban pendiang jadi ngaptu license name tang pun rung yoshu dap south name ring sedang ban pun ke nyembat lembar nek mi pas juga kita silong ngel mukti di seyok patun pun adin bang yok pun itu ro ngias sang ong bang ni pun di bahing ni kuat dapat pai ke kena ba kaji ikut ke ban pun school ban syong sutri tani kuat
kalau way jong kena kelis kami school dia bersama belas dari seni ni Hindustan dan perlu report kalau dari kam kibabun no jadi untuk ini siang bagi keren paying ni lah siang menaik dari arsek polis mama jong ipet menlang ba ngakwa penai kejing semut ya ini di polis departemen di balai tresdom na di SP additional SP ba ngang tip hai kerteng di ba insya Allah yang kau meeting women swing tai madam isi kunju ya kini ki barlok perjapi kumka SOC dan satu pada ialah buat dari batang yang presiden pada kini ka yang wilayah Cipta Rablem buat kunju nga sama ai di perlok perjapi ai kelat kelti kono kanya le denekam jadi gue kita ngamla menyiap nenyo kumpan kedip alur kepang ke pilih satu punya ke dia hakaba kedon kemudian kena kepada napo sinum try kabeli jalan kedon kebri boleh jalan station port han punya nadu arjar kandriu te semba hadin nadu arjar kandriu hadin bagelira kate kebri kam sembelat cu pengan fasin sinong te kutana kaliang kajing keseng harkat kaya gigi terang bagi ngasem de ngela libu gigi kerpat Ahmad ka polis department juga Riboy distrik apa ka jinglam SP bat additional ngela lek mana kiteu la dep sedi pune baliwat ada kena adin gigi lek gigi sedi pune ru balong jarba bat wat ada kena adin kat gigi terang bat pune di kita ngalap no yang ada kena bat dalam kam ta angneha tak bermi hak ni gor ngasio ban ai kublai kerpang kaptam ya polis department kaptam tu officer tu lalik ang te hapo pune kublai kat batni kaptam ya isar paka kordor indo bat i madam bet seba kendek juru ya jong olivia jala di bala den dalang wat akan jinjar kejilek syadu sedikit hanya ya IT met mensim ban wat ya kena kumtang ilai alat penera yang kena mencatat sini ya haju kor ngasih ai player bang ya SP jong Riboy ya additional kumjuru kamtam ya ke polis department ke bedena po ka kune ke bala ai jingtri sistem kapsisiana benta benwat ya kena di kumtana kalian ke jingiru ke seu ai seu ya barok ya ha kamtam ku bandiang ya polis department kumjuru kapak pelpa bagi suruh dari kerpang ya ublay dia lomba ka jigri ji sumar ka jublay ngilala ban ya lambiang ya ketika kena sani sesidong apa ni publik